biba bisa neza cyane. Lille nayo iramutse itsinze ikipe Liverpool ntabwo abantu batungurwa cyane kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Lille ni ya gatatu yo mu Bufaransa, bafite umutoza muhanga cyane Bruno Genesio, umutoza ufite experience, hanyuma kandi mu bakinyi bafitemo n'ubundi abakinyi nabo bakinnye imikino cyane, notama nka Thomas Meunier muramuzi mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko bafite umupeti w'umuhanga w'umwongereza Angel Gomez, n'umwana wakuriye muri Manchester United, akaba yarakuriye muri academy yayo, nabonye n'abongereza baratangiye kumuhamagara akina nka nimero 10. iyo afite rero Jonathan David w'imya Canada bagira dewo nziza cyane inatsinda ibitego, ubwo rwose kubakinyi ikipe yari rifite n'umutoza no kubahagaze kuri forme iramutse itsinze ntabwo byabitunguranye cyane. Gusa icyo niteze turaza kubona umukino urimo ibitego kuko yaba Bruno Genesio yakina ataka ndetse n'umutoza Arne Slot nawe akina wa mukino ufunguye cyane no gushaka ibitego. Tuze kureba rero uko biza kugenda Anfield. Genesio yavugure cyane ikipe ya Lille mu mikino 21 ntibaratakaza match mu rugo. Bamaze kugira match 21 bakinnye za championnat batsinzemo 12 banganya imikino 9. Bruno Genesio ikindi n'umukinnyi bita Jonathan David wo kureba cyane kuri uyu mugoroba, n'umukinnyi w'umuhanga cyane kandi nanone muri UEFA Champions League nabo ntago mu mikino 5 heruka bigeze batakaza, baheruka gutsindwa match yabo ya mbere batsinzwe na Sporting 4-1, ariko kuva icyo gihe ntibongeye gutakaza. Ni ukuvuga ngo ni ikipe nayo ifite forme muri Champions League, n'imibare myiza cyane ku ruhande rwa Bruno Genesio n'abakinnyi be beza batubamenye bavugaga na ba Jonathan David, abakinnyi bakorebwa muri rusange kuri uyu mugoroba. Yego sayine nibwo uyu mukino uza gutangira. Liverpool isura ikipe ya Lille hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, Benfica mu gihugu cya Portugal baza kwakira ikipe ya Barcelona. Ni match ikomeye ku ruhande rwa Barcelona rigane kuko bagiye muri Portugal baramaze gutsikira muri championnat, bari basuye Leganés baranganya. Ni match Hans Flick nizi sore ze bagomba kugaragaza yuko bagomba kwita bakora reaction ngira. Match 6 batakaje match imwe batsinzwe na Monaco 3-1 bagitangira imikino ya Champions League, ariko ariko Barcelona ihagaze neza kuko ifite amanota 15, ni ya kabiri nyuma ya Liverpool. Iyi kipe ya FC Barcelona nayo iri joro nibigenda neza irarara ibonye qualification rwose nta gisibya iyishyira muri round ikurikiyeho. Bamanuye full squad abakinnyi batajyanye, ni Marc Bernard yaravunitse sazo yose murabizi, Ter Stegen nawe ntahari, Daniel Olmo ndetse na Inigo Martinez nabo ntibahari, ariko urumva ko kubona 11 beza barahari ku buryo ikipe rwose hari ikizere cyo kushaka kuza kwitwara neza. Gusa iraza gora ni imwe mu makipe agoye cyane, imwe mu makipe afite abakinnyi navuga ngo harimo experience idasanzwe. Ushaka kumva abakinnyi nk'aba Otamendi bari muri ikipe ya Benfica, abakinnyi nk'aba Angel Di Maria bari muri Benfica sanzwe. Ushaka kumva abakinnyi nk'aba Otamendi bari muri ikipe ya Benfica, abakinnyi nk'aba Angel Di Maria bari muri Benfica. Pavlidis ni umusore w'umuhanga mu gihe gishize yanatsinze igihugu cy'Ubwongereza bari mu mikino ya UEFA Nations League. Hanyuma hakaza n'umusore witwa Aktoglu bamukuye muri Galatasaray, ni umuwinga w'umutirike w'umuhanga cyane. Gusa ugiye kureba ubwiza bwayo ukageranya n'ubwa Barcelona, wavuga yuko Barcelona ariyo kipe nziza, biranagaragarira nyine kuri table ntago wazikompara. Benfica nta nubwo ihagaze neza muri Portugal. Mu mikino 7 bariko gukina ya championnat batsinze match imwe muri match 7, uvuga ngo home form. Ni ikipe irimo struggling. Benfica ntago ihagaze neza cyane muri championnat Portugal, ni ikipe kandi idafite na record nziza imbere ya Barcelona. Mu mikino 7 bakinnye batsinzwe mu mikino 4. Gusa umukino ariko kubahuza ndibuka ko ari nawo umukino wagurishije Darwin Nunez yari muri Benfica icyo gihe. Benfica itsinda Barca ibitego 3-0 hano kuri Estadio de la Luz mu gihugu cya Portugal. Icyo gihe rwose nubwo Nunez yaramaze kugenda agaragara, ariko icyo gihe nibwo yashyize akadomo ko ari umwataka ukomeye cyane. Ndibuka ko iyo sezo rwose Barca ntabwo igeze itsinda ikipe ya Benfica bari mu matsinda. Umukino umwe Barca itsinzwe 3, umukino wo kwishyura banganya ubusa ku busa, ariko icyo gihe ari komeye ntago ari nk'ubu ngubu nyine ubona ari gustaraguringa cyane. Imaze gukora amanota 4-9 ashoboka iri mu rugo muri Champions League. Ikipe ya Benfica imwe muri match ziri gutuma abantu babona yuko itabayisereye cyane, yatsinzwe na Feyenoord 3-1 iri mu rugo. Hanyuma iza nanone nayo kwitwara neza, ibasha kubona amanota icyo gihe mu rugo, ibasha kwitwara neza aho nanone yanganyije yongeye gukora indi match nanone itsikira inganya n'ikipe ya Bologna ubusa ku busa. Iyo n'indi match nanone yatumye urumva na makipe navuga ko ari mato, ntago ari bitangaza ayo abiri. Cyokora yinyaye mu isunzu nyuma yo kubona yuko bitari kugenda neza kuri ayo ma equipe abiri, iza gukora match yo mu rugo batsinze banyagiye ikipe ya Atletico Madrid ibitego 4-0. Ariko Barcelona yo by'umwihariko
ahangaha muri Champions League match zo hanze imaze gukina eshatu yatsinzemo ebyiri, iyo yatsinzwe n'imwe navuze yatsinzwe na Monaco ibitego 3-1. So biragaragara yuko ari match rero iza kubikomeye cyane hagati y'izi mpande ebyiri, gusa n'ubundi abasesenguzi benshi bagahuriza ko Barcelona itakongera gusubiramo irindi kosa ryo gutsikira. Wenda bibaye ari ibyanze yakora resultat ya draw, ariko ntize gutakariza amanota yose 3 mu gihugu cya Portugal. Ni match nziza. Mu bakinnyi iri kubura ikipe ya FC Barcelona barimo Dani Olmo yagize akabazo k'imvune ubushize n'ubwo yari yasimbuye, ikibazo cy'imvune ntabwo hari. Hanyuma kandi Inigo Martinez atagaragara muri iki kibuga cy'ikipe FC Barcelona cyangwa se akina, kuko bamaze kugarura Ronald Araujo ni nawe buri kapiteni kuko ni vice kapiteni yamaze no kongera amasezerano. Ubwo nibo bakinnyi bavuga wenda iri kubura. Bernard wamaze igihe n'ubundi adahari. Hans Flick abakinnyi benshi arabafite kuri munsi, byitezwe ko rwose aza kubona intsinzi. Hari ikintu nyeye mbona Barca ikeneye gukosora kugira intsinzi bura itangira shampiyona, yigeze kugira intsinzi nk'eshanu zikurikiyeho rwose ubona itsinda consecutively cyane, ariko muri iyi minsi ya vuba ntabwo iri guhozaho mu buryo bwo kuvuga ngo noneho iri gutsinda mu buryo buhoraho. Wenda birashoboka cyane ko bana bapeti cyane ko na experience araba nyinshi cyane, gutsinda bihoraho byagorana cyane. Wenda abakinnyi bakina bajera amasituwasiyo cyangwa se vuga ngo iyi match kubera uburemere ifite reka tuyitsinde, ariko kuvuga ngo buri match eshanu bagiye kuzikora cyangwa se zirindwi batsinda biri kubagora cyane muri iyi minsi. Birasaba ko umutoza Hans Flick wenda hari ibyo yongera moraroma cyangwa se n'ibyo agenda babwira, amakonsinya agenda baha. Ariko mu kibuga pe Barcelona yakomeye, ifite mediane nziza, mediane ya Casado na Pedri na Gavi arimo cyangwa se na Olmo barakomeye cyane, wagira na ba Lamine Yamal ndetse na ba Rafinha iri hejuru cyane. ngira ngo ikiri bukomeze match nyine ni bitewe naterwa nuko amakipe yombi ahagaze ku rutonde nyine. Benfica iracyafite ikintu cyizere, iri ku mwanya 15 iramutse itsinze ifite amanota 10 deja itsinze match ebyiri zisigaye yajya 16. Hari igihe byarangira nyine isanze muri ayo 8 meza. Birashoboka ko deja iramutse itsinze nka Lille iri ku mwanya wa 8 ifite 13, Benfica itsinze ikagera 13, nka Lille ikaba yatakaje kuri Liverpool tayari yabirimo irazamuka kuri kimwe nuko itsinzwe ebyiri itakubona no muri 24 za mbere, nabwo ugasanga nyine irasezero. So match ifite yanje cyane standing, donc uko amakipe ahagaze biregeranye cyane. Kandi Barcelona nayo nta blague yazana kubera ko nkuko Ligue yabivugaga mu kanya, nibatsinda baragira amanota 18 barabazi ko bazaba bitunganye bya yego.